Kisong havar kidu akarbiatum piniar ni anta kiso derapan kichar chongpen kachivanasai jogjilang. Hironia long areng kisodun KSA tumapan nilip araratum karchupon. Inglong chirop arong siertalina sengkan aliralon pen kitalon kipachun. Karbi long life Adap Abirta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponi thang. Thang ni phai inkorai siarni lakha inkora trok Duarbaguri constituency diring polling ki parlo diplomuk kangbura intia rongarat non puarani sitami kachilenga towar ki mimedera jok kiso det abangphu langtuk intia phan kiso ki langjia phan pura inglong pen thoi an peja e pen nang chipar chong nang. Lason si karbing long inglong kido akarbiatum kachilenga towar ki mimidet penajok non puarani sitami kisung along si dolang. Lason si phirangkia tum kahumri da malong thek pon long pen kachini ponate diplomo kangbura intia rong non puarani kachilenga towar si jasemet kisung thek pon long. Lapen diplomo kangbura intia rong arar tum sitame hidu kisung alam phirangkia rong nang pachini dun. Bangso long kachilenga towar ki mimidet penajok pinang an kisung chitong pondu pusi pachini. Kisung alam theke napuhendo. Jasemet hithi borwa kidam kivang lapen so that unedat ahut kichar chongpon lapen anparta hospital ahem leliaku chivoijui anparta suarlu kisualom kasik sak hitik ahut penke towar dam bomahut nampiajo uso mahang pathekko lapo ana kisunganta chitong pondu pusi halada garara tumpen nang pachini dun. Lason thak si tini langtung intitame ajir ding kluipen kiso kitiro ajok saijok je hospitalan kachivan anta peja e pentame nang kichar chongpen wanang koklu pusi pachini. Lapen nonomat kiso dera bangaphan kohora model hospital an vandetlu bonta tangka kadure ke dokok amat kasiksak dokok ason si thek ponlong bangso along kiso dera bangnapen kangbura intia rongarat pen Duarbaguri MSc mate education EM Richard tok biaphan kirap chunri pon. Lasolong non kirang jelong jad nang rabre pusitame towara bang kacheleng messenger phan nang rabdek nang ji pusi team karbiang long keja karbiang long Thomas Council Dr. Tuliram long hang lapen Dr. Numal Momin lapen Duarbaguri MSc EM mate education in charge EM Richard tok bilapen kithe kiding atum nang rabdek thapusi diplomo kangbura intia rong arat pen chunri padopong. Non bank nilitum kachuning ri bank la hello towar ke dam nilitum duk pick an asi towar ke nang nangji lape nang humri si towar ko son si ke dam ki duk kisung man nang chini ason te misenji pulo athema nilitum keso hei hoi lape bar khai sek nilitum ka helat duk pick an lasi lahai hoi akisung nang chini pulote lahai prapjin pen nang rap nang ji la towar bank ki nilitum phan prapjin pen towar bank ki nang pivek nang ji. News report Karbing Long Live. Lakhain ko rapo nilip MSc constituency ke parlo Chokihola Higher Secondary School adung towar krong pli chitokalong nilip araratum chingrum si kidam tang khironia long kachesong karbilo charlia song atum biharia khe tumalong areng ki sodun pen kisung ki photuma phan man peng ke dok pen karbi apu ho pen archopon. Lakhain ko rapo nilip MSc constituency ke parlo Chokihola Higher Secondary School adung towar krong pli kachetokalong nilip araratum chingrum si kidam tang khironi long kachisong karbilo charlia song atum bihari akhe tumalong areng kisudun pen kisung ki photuma phan man peng ke do karbia puho pen archopon. Bangsolong Longbir Singh Tiso President KSA Bokajan District Committee Home Singh Teron VP Chokihola Branch Joshua Inti Member Chokihola Aldrin Togbi Jirsong Teron Balipathar Branch Secretary Muniram Teron VP KSA CC Labangchok Tumaphan Archopon. Bangso Karcholong Kachetong Dun Lake Nilip Arat Doan Lapen Nilip Head Branch KSA Karbianglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Nilip Auto Rickshaw Association SGB GB Lapen Rongarat Doan Chingrum Dunsi Mesen Pen Karcho Jaimek Pachun Pon.
ke la puan lo dat kini dat nilip ahabar arat atum chingrum pen dat 15 of February ani dat keruni sarari long incident ke po songja posa songja pitumpat dat nilip arat tum karcho a program tempo nasi itum kese songja podum pini dat naso karcho program lo nasi tong dum lo nasi nilitum Karbi Lochari Song Central Committee pen nilip arat tumpan chorolo song pen itum longkari winning circle long semi tum song pen itum maring sam por chewang lo itum chewang unahut kironi saria lielong por 5 li to por 5 ora chitim 5:30 around 5:30 long itum magari ng hangon pen itum reng pasok tapen nilitum labang so Ereng so that pen uthon itum mipun me at pen uthon itum nilip ihem chebang pen itum bang bangsu amai barcho mai itum bang nagi thiki bot nilip arat han sami surupa jerlo News report Karbing Long Live. Di Purong Sopi Ward number 5 Inglong Cherop Arong Ningkan Phokep Artanang Choksi Thang ni Pai Inkoira Hiniarni Inglong Cherop Pathuak Lamalong Alira Lon Pen Sertalina Singkan Kitalon Kidam tang Parokresir Kebra Troksi Kebra Pianingkan Thang ni Pai Inkoira Hiniarni Di Purong Sopi ang Kangalong Inglong Cherop Arong Amahang Patheksi Pining Suri Hinira Inkoira Pianingkan Thang ni Pai Inkoira Hiniarni an Inglong Cherop Arong Arta Ningkan Phokep Nang Choksi Rongisi Saru Sarhang Risoi Jang Aklimang Par An Chipang Rumsi Ningarong Chipipen Sertalina Singkan Kitalon Pon Jai Megateng Adap Por Pai Troksi Rachitima Porpen Inglong Cherop Development Committee Mai Phu Sing Kropen Japonsi Kongchun Bang Umes Chandra Teron Cherap Chitusi Lama Kang Thurajai Mek Deng Pon Bangso Phi Kachiki Mojai Mek Rong Asar Mohendra Teron Pen Japonsi Mojari Singnar Chirap Chitudun Pen Kachiki Mojai Mek Pichun Ponlo Haru Kresir Kebra Proxy Kebra Pri Tangtang at Chiklo ko Rahania ni si Dagni Utum ng Senglo Labangso Kiseng Cheng Ahut Bangke Dagni Utum Abirta Haram Sade Mat Nang Edudum Dari Samar Sade Ala Sir Ke Rong Asar Butame President Secretary si Niltum Kachibak si Seng Pangke Bangso Phi Akisar Apuro na Tumpen Chingki Chingwaya Mai Pedoponsi Rong Rup Ki Klem Kidam Jeputhak Chingki Chingwaya Mai Padopon Bangso Mai Judet Pen Radamai Pi Pedoponsi Rong Isi Lapen Aluhia Tumpen Pen Mai Pedopondo Mai Long Tibok Tirai Arong Saratum Tami Chitong Dunsi Mai Long RDP Dun Niltum Inglong Cherop Arong Sedalin Kacholo Is Adap pen Arnesia program Adap pen Baji Troxy pen Lamang Baji Troxy la chitim Lamang Turlo Baji Troxy la chitim that pen Bajinar Cap Malam itu Karlitang atum Dagarong Nang Boche that pen Karlitang atum Cikimu Padolut Ponlo Labangso tip pen kayak kunil itu Posoman teman Kapatu Asal Patu Lebih Padu Ponlo Se baji sir kep pen abang aku dak nilitum akesara kurun atum pen. News report Karbing Long Live. Pini Abirta ke lapansi kang ton poniglo Kardom.